Kawai ka skuti kala prahi phum, haba kala sya tenra ha kawai ka kali Maruti Alto 800, kaba kamai kit briu, kaba kate ka jingja kala ja, haka khatlai terik ulaber ar paulai, por kumba pra baje janmit, haba lapoi heki benta ka rendang briu, East Khasi Hills District, bat ka badang hap hapo ka jingpe jingkmi ka police station maulai. Katkum kate ke jingja la keno ba ka jing bakla ka de na ka jingwan yaj sya ka liang bamdei lane wrong sign da ka te ka kali Maruti Alto 800 ka ba kiu sya Shillong ka ba don your registration number ML05N San Riu Sawar ka ba la lech sanga bet sya ka liang jong ka te ka scooty ka ba don your registration number ML05U Sao Pra San Pra bat ka badang her shikipenta ka Riphoi District. Unongnya kate ka skuti ula mensaw ha kate ka jingja, bat ka skuti kala prahi phum, bat kumju kate ka Maruti Alto, kala julor, bat la keno ru, bat nadu unongnya bat ki basyong hapo jongka, la suba ba ki de ki belamat kawyang, na ka jingsma jendem hi hang, bat ka jingnya syongshit ika kali, kat hadu bandawanra ika kate ka jingja tengku kali, ha kate ka jaka. Ala itu bubur medin-medin. Ini banyak ubah puno upaya. Tengah lah, dim sini kahon jauh dong. Ngalah ada kitrek benjing, benjing kerja nasai. Tak kawai. Tengah ada bur benar ini. Koi hanya kan jam 10 cuai dempar. Tu dempar ada benar tim sih boleh. Lawan sesat bro semua. Koi hanya lah kampit lah itu ngalah itu ibawan nane. Tetapi ski kawan play nanti nasai. Kebun na tinarum la. Nado nadam. Kini kali kalau long betul tu ngabut nadin nadin. Mun skuti warna neng narum. Neng. Nana. Neng ngapa ini skuti ka bukan kali ra, tentang skuti bawa nanti bukan kali ra. Kawan neng saya jom. Kemundur pi, daum ni umur tikar wan sana ya. Ada ni cuma. Jangan berhenti di mat sono kali ke. Oh, ni syong ini pokoknya nomor ini.